Andan tako Anna wanga fama tako Andan tako Pull us up Anna wanga jangan tako Aduna andan tako matu yangora Aduna fama tako matu yangora Matu sonjora Ila mi heba mi do wakili mi weddi taki kolla mi akiri gurnanga mi do yondi. Voilà, salam alaikum mi hiwroma kala inde mo yettoro mum mi lando so woni fo no jang awa hare men kadi men hewte jang mi lando wana babira men nenjira men e kala ko onni ko way wontigol mi lando so woni on hinno jang hare min na don hande hino len le 14 don andi tous les mardis ide mat émission man dawarma ko at 224 DJ Lamjo te don andi ko at 224 ko woni lagine fop 224 woni ko men ko to jiaden ko lagine ko non iditide émission man dawarma vraiment tous les mardis hido ngandi en hebay surprise an dawarma vraiment ko duadi ndarede ko walla ko surprise di anda dawarma jamaji no humpanodi walla di anda dawarma jamaji no fano di golli ko jardin surprise do watten parce que de ngandi lagine ko men ko ton hotirten sen iwi don samina wana PDG Joma Sundung samne mo don samne wana madame Ba Joma Sundung la ngandi bitaka ko madame Ba woni Joma Sundung parce que kanko woni wela bi ngawangal sen iwi don kadi salmine man dawarma vraiment hino jodi no ndarde wona be walbe ko prison ji kambe kadi tordembe Allah yo Allah yaltimbe be arabe continue golleji mabbe ni parce que ala goto yelantodo goddo nawnare te ala goto yelantodo goddo prison ko dum don warata ha mo kala arta continue golleji mun parce que hay goto yelanta goddo prison se ngi don kadi wona prison ji din kadi kadi no heewi e dino wona guinéme ben kadi se ndari anda se ndari tawi wada no wobbe no ton ala ko wallitobe walla wobbe ton ala ko nabada be so yaari walla wobbe ala ko nabada be hirande à chaque fois sa jodi ka yal neddo ma woni 1 mois 2 mois 3 mois yali mo adapiti mo yali mo immo kadi ya kadi ko sammeteji kadi wada recherche ndara est ce que neddo ma ala ton parce que joni buy no ukade problème tawa anda problème on ko honno woni ko honno woni yarugol walla buy no ke problème tan no jodi ko be jodi be ara tum be non ko on be naba te sa ndari wona de balle ramaso wadi général non wadi nangi yimbe anda warma wana wobbe go hara ko problème be kay diji wana hara wobbe go be arbe dadi ko lien ko doa ka daregol no wodi wana wobbe go be ara tum be ukke mum ko be anda ko duwa minata enen kadi watande hila ndaren anden vraiment ko wana ko led jandir wonden mais non lawani ko kala ko arda aventure ko arda jodda o ko no wata wonugol se ngi don kadi wona nanda warma himbe ben no jodi be inna DJ Lamjo ko sabu ko purga ko honno fi émission min émission na hawju parce que émission ko fi men enen fo émission kadi ko fi lagine Jama TV kadi inna ka kadi ko wana honno Jama TV ko fi fo Jama TV kadi ko fi kala ginen jo anda warma no jodi hino no jodi no acciti hakkille mum Jama TV andade nane 20h ko no dogol do nane ko fi ballon mengo te sa andade ballon ko dum woni pe e nder fiju darnu te ballon ko ballon anda warma ko ballon anda ma wadata invita mobe be arabe notama be jodo be ndara ballon hallan hara ko bibbe woni jugo nder ton walla tanjira mabbe walla payke mabbe ko be woni jugo nder ton haray ko non yata se ngi wi don kadi wona sanne wona Grand Alpha Koloban kankadi sanne don foto wona seda sanne wona be madame makko don en accala e goto be anda warma vraiment be jodi be sivde Jama TV te la ngandi Jama TV ko fi men ko fi kadi wonbe be ndar golle se ngi don kadi wona samne ka wona hajja bi tabande Kolobane kam ka be jodi don be ndarde nga direct Kolobane don kam ka tamne foto na samne wona mojo bere mabbe den wona kawbala wona don ha e be ngando marama sire en accala e goto hara Jama TV de ngandi ko fi men en fop te mi hala non te mi ala no mardi feƴƴinoɗo ko min on noɗo mardi feƴƴinoɗo ko min tum ko mardi feƴƴinoɗo ko min e médecin boy Bissau Guinéen te dandi médecin boy Bissau Guinéen to ɗo daari kan kadi ko watta kon Guinée Bissau parce que ko iwdi lagine te daari ko lagine mamsor mabɓe iwi yeey Bissau jeeya ɓe kamɓe ɓe woni toon ha ɓe heɓa toon ha ɓe woni joni Bissau daari parce que ko jibinoɗa ɗon ko ɗon jeeɗa ko jibinoɗa ɗon ko ɗon jeeɗa ko ɗon ganduɗa ko ɗon kadi waɗa contrôle ko ɗon jeeɗa hayde mamsor ma iwi lagine ari e andi souvent
ko minta ko ɗum ko leggal ɓooya noora o mba wontata noora mba wontata noora ka ko noon piiji ɗi yarata haray dede dara noon dede hande noon yimɓe a yettama baade hande ka ok so ngiwi ɗon kadi wona ananda warma wona yimɓe ɓen kadi wona kon wallu won côté ambassade côté kaydiji ɗi haɗa kadi ɓe change carte consulaire ji ɗi ɓe addi carte consulaire numérique kala jottinore carte consulaire avant jon yo tigui yaw naɓa ambassade déposé ɓe jonnamo kaydi makko kesiri ndin o wawa joyta bon ndin par ce que joni Guinée bokki e CEDEAO ko ɗon CEDEAO joni mo kala ko carte numérique joguiti woni carte d'identité CEDEAO woni carte d'identité woni carte consulaire CEDEAO haɗa ko ɗum woni moƴƴede ambassade donc haɗa yo Guinée men kadi ɓe andu no ɓe yaha kadi ɓe yaha kadi ɓe moƴƴitire carte maɓɓe ɗen par ce que sa jottike entretien so woni ɓe nanguima koɓe intama yaw moƴƴitina ɗeeɗa walla si ɓe faala ɓe namma si ɓe faala ɓe innama ya yaw moƴƴitina ɗeeɗa par ce que ko ɗe ɗon waɗi nini woni valable ko saare ko wonɗen ɗon surtout ma noon enen ɓe jindaɓe jemma surtout ma noon wona menen ɓe jindaɓe jemma min do ajota waɗi gaydiji ɗon kake ko ɗum woni automatique amen o si min ari min fenanata si min ari komin ko mami yaatu ko noon piiji ɗi yarta ok so ngiwi ɗon kadi wona ananda warma wona sortisant des termes son kamɓe kadi salmini ɗum foto fotana seeɗa gaccala e goto wona Salou Yanguke grand Moussa grand Ibrahima ɓeɗon fof e gaccala e goto surtout ma no wona lambalgol de Paris e gaccala e goto tenno mi haadata noon rek piiji ɗin ko hande wela janggo metta ko hande wela janggo metta parce que sa daari aduna andanta ko hanki DJ Lamzo e hande naago tum hunde fof sa ala histoire e mayre a yangodale e mayre walla a ndebdale e mayre ndelantama nafa hunde nde tampuɗa ha si a heeɓi ballo walla a heeɓi saabu si Allah walla ma hawra an kadi hiɗa joyti fit ma on hiɗa joyti ɗum ɗo ma on secret ma on par ce que ko noon secret heɓugo fulla e golle ma ɗen golle sa ala fulla e majje ɗe yata si a ala fulla kadi e majje ɗe ɗaɓatama heeso no fajireɗa noon so ngiwi ɗon tan wona Moussa Yiɗar kan kadi samnama ɗon foto wona seeɗa e gaccala e goto so ngiwi ɗon ananda warma vraiment yimɓe ɓe no jooɗi no darde neɓata on tomasi acciten clip goto ma anda warma mo buy woni darugol yaltuɗo ɗe balɗe ma anda warma wona Bariso number 1 après noon aren naten invité ɓe men deɗen andi invité ɓen hewtiɗo kadi te déjà so woni a paari ɗon addanalan après clip on clip Bariso number 1 noon teta daari vraiment ko affaire de dewgal o waɗi ɗon te clip on c'est extraordinaire no labama no foti ko noon min andi ɗon kadi mi andita cosano ko amen juure huuɗo koye mi andita togoji ɗin mi andita nokkuji ɗin mi andita daali ko mi yayno mi reena mina cuubare no fof andita par ce que ko ɗum woni e accitali leñol ma ngol accitali iwdi ma ndin haɗay ko noon yarata haɗa si c'est bon ma daren clip on arte ko plateau men adde 124 enen invité ɓe men ɓe
wadde majo yo Allah notor majo harawi bari so number 1 vraiment clipon la bama foti te sa ndaadi leppiji din e ko wonno ko candi din e ko tuudi din vraiment holliri ko men fuuta ha joni no huri lendi no huri te holliri kadi vraiment ɗum ɗo kadi holliri kadi vraiment mo hiɗi kadi ɗum ɗo makko on no fuutare makko ni parce que fuutare ni comment ndi hollire quoi parce que fuutare ni ko ɗon iwɗen yawɗen ko saare nane ɓinna ɗo ɓawɗo watta goɗɗo yejjutu ko feggi andita ko yani a ɓoye ma juuti si ɗo metti ko ɓeyna nattemo si a ari ɗo par exemple yo Allah dando a heeɓi ɗo nawñananawar ma wattani ñawdugol ko ɓeyna natten kaarijo a faami yo Allah dando ta hewti ɗo a woni a heeɓi probléme ko ɓeyna natten kaarijo ayi ko ɗum no waɗi ɓoye ma juuti a hawte ko ma ɓoye ma juuti ko ɗum waɗi wakkilo ɗe waɗi goɗɗum ko men par ce que ko toon jeeɗen sen iwi ɗon kadi mi ara mi salmina dal wona anandawar ma vraiment ɓe jooɗi ɓe darde wona sositande termese on sannina ɓe ɗon fota le gandi kadi inchallahu la ande garɗo e galloɓe mi brula air samedi taade hiɗe mari invité enen e maɓɓe ɗo waɗen publicité fi ouverture maɓɓe on ɗum ko samedi arowo ɗo watta stade Momar Diop déjà si mi pari ɗo ɗum ɗon landi mi ani ɗum ɗo mi ala ɗum ɗon so ƴeewi ɗon ko ɓeyni kon ɗon ko ɓeyni kon ko hamdallahi be on fotata e ley konen be on so ƴeewi ɗon kadi wona termese e lammangol ko kamɓe fotata deuxiéme heure on ko on to watta stade Momar Diop tillel ɗo ouverture o watta soddan termese komi jeeya ɗon haray kala anenda hoorema no faala argol haade ko stade Momar Diop affaire o watta ballon on inchallahu haade ko noon yarda so ƴeewi ɗon ara invité ɓe hewti ɗo iteɗa gandi ko habbano ko no habbe solar min noon andila min naami solar min naami solar ara mi ata sengo a ñaamo ɗo min namsiti ko Diallo MC manda ko on noon min assalamu aleykum yo maleykum salam DJ Lamzo ara yuritama no wayi ɗon e jam jam toon nani mi onon kadi on hewti ɗo e jam yettude Allah moƴƴa ok maccitama yuroɗa yo toujours haray la yuri fof mi accala e goto lalandi so tawi fof no e jam pour haray mi lan e jam e pour toujours haray mi jonita parole haray lawawi ɓe anditingo kadi toujours ko minen e maɓɓe hannde ko émission Jama TV minen e maɓɓe DJ Lamzo Mafia Solar y a pas de changement toujours on est là voilà haray on nani ko kanko aka Diallo MC Mafia Solar joni noon Mafia Solar ɗon vraiment mene min ganda biɗuno ko ɗum par ce que Mafia Solar on min go minata ine nde yacci jommum tela andi Diallo MC to gandi ko paymo ganda warma kan kadi mo waɗa piiji ɗin fof mo waɗa affaire de musique on mo waɗa affaire de groupe on mo waɗa daali affaire dal par ce que ko moɓe jitta jama ko ɗum woni e hollata guinemɓe ɓe andano anodira andinoɓen kadi anodira ko ɗum noon watta ha saabu groupe keɗego groupe no hino moƴƴi no moƴƴi sengo go moƴƴa sengo go kono ɗum fof saldia ɓe garay mi ata kadi sengo an nano ɗo min assalamu aleykum yo DJ Lamzo no wayi ɗon e jam alhamdulillah on hewti on tardali non on tardi sa on tardi la doy to golon quoi naccitama yoroɗa ok salamu aleykum la famille donc haray avant tout d'abord mi wuro famille an on famille an on fof A ba Z mi wata kontude ay goto quoi parce que ça compte a juumay depuis Timbi Madina voilà ici c'est l'homme zéro faute Foron Guilol ake haray on nani ko Foron Timbi Madina l'homme zéro faute haray ko kanko Foron Guilol te ɗa gandi noon kamɓe hiɓe ɗo e nder Sénégal leydi Sénégal ɗo e Dakar dal e mbennameɗa Grand Yoff dal joni mi anda way l'homme zéro faute mi yi Mifa Solar ko no addi ɗum ɗo ko virus on wona virus wona honningam par ce que so ndaari on moɓe on acciti indeji ɗin fof on daari on tawi sona Mifa Solar on ƴettata on daari Solar on ko sabu woni waɗi ɗum ɗon c'est un mot de tête joni noon est ce que jama on wawi famugol ɗum noon c'est un mot de tête ko no ɗum ɗon ça veut dire on sa inni hande Mafia Solar ben ma andi Mafia Solar no wodi ko firte voilà ko ɗum noon mi falama arde firtanama quoi ne fedda caméra on ɗon dala voilà sa inni Mafia Solar donc c'est une virus mot de tête a faami ka no wawi wonde a yarata beere mais virus no wodi nango umma c'est juste que si ɓe yima ɓe sikkay a giila tawa giilaka voilà ko giilol ngol nangi min ko ɗum waɗi si min nodditi Mafia Solar giilol ok joni ngol guilo ɗon haara ko wona honnuge mum ko wona suuci honnuge mum heɓata fi ngol guilo yara nangama ou bien ko onon kirey tum non guilol ngol c'est ça appartient pas que ngol aray ngol nangama mais donc groupe on
no wondi e mouvement mo anndanɗa hoorema hay sa faalaka bokkude si virus o nanguima tun aray ko guilol awa aware on nani wo ko guilol min noon go guilol ɗo mi famani ngol kono noon ala benn probléme go guilol ɗo mi famal ɗon way mi ara Diallo MC fof no andiri Diallo MC ko musique waɗe noon est ce que Diallo MC no koɗini musique on ha joni ya aray Diallo MC no ko musique mi defay woni ko inchallah mais joni Diallo MC woni ko musique est ce que joni Diallo MC iwi ko musique ari ko mafi a tulare est ce que yimɓe ɓe mbuyi décourage ta ko ɗum noon walla min komi wata innugol ɗon quand même parce que sa ndaari hannde musique ko produit yeeteɗo quoi te on produit sa waɗima wonda yimɓe ɓen a wata yeygol produit ma on donc yeeyete yeeɓete quoi inchallah hannde hannde min la wawi koye moƴƴinde produit on quand même mais si tawi mi ala sodanowolan produit walla mi ala wallowola yeygol produit on est ce que min produit momi on moƴƴinde est ce que on o marsay o marsata joni mi lamdama DJ Lamzo quand même abo mi ara e ma abo la min komi woniri ko groupe aji ko fimmoɓindirgol jama on parce que hannde hannde sa tawi ɗo 15 personnes quand même a taway to wono hayso ko 10 personnes moƴƴo walla 5 personnes mais tawi ɓen noon ko moƴƴuɓe quoi quand même joni sa heeɓi wono 5 personnes moƴƴuɓe ɗa defude ñiiri welndi quand même ndin ɗon ndi mettata ñamugol hayso ko ɓen 5 personnes mais ɗon nowoma moƴƴi mais non joni est ce que ñiidi sewni ndi ɓutti est ce que haɗa ndi weeli non sike ñiidi koko ndi wuli ɗon ndi weeli ka ndi wuli ɗon ndi weeli ko ɗum waɗi so minuma il faut motive a jama o feendo ko tamma feendo ko marɗa ɗon tan feendo ko hoore ma nde heewi ɗon quoi quand même so a ndaari e tanji goo affaire on mi fuɗɗino bruyugol seeɗa quoi quand même mais mi yeyami tawi ko début affaire on no gaɗiri lan seeɗa quoi ok voilà haɗay ko noon yadata ko Diallo MC ki pobonde mi fa sular wonde ta from wonno après from guilol ok kim pobon yaw hande haalaji ɗuuɗi nder Sénégal ya kim pobon ɓe ni way kim pobon hande ko o janggo ko o walla walla kim pobon kere ɗo groupe accita on groupe ɗo jokka woɓɓe goo ko honno yiyata ɗum noon min hande siɗen gollude koye laaɓodir quoi ay ka hande enen ɗo sen haldi golle koye laaɓodir quoi mais c'est juste que na parte en kadi hara goɗɗo no waɗi lan goɗɗum a faami ka mais c'est juste que min hilan faala groupe hara ko personnel quoi andi groupe no woodi minama kadi ko terrain ino woodi ko terrain no woodi groupe kan no woodi voilà mais ko terrain réseau sociaux kan no woodi sa ndaari hande wona kim pobom sa ndaari ko réseau sociaux ji buy ayina kim pobom men men anda kim pobom ko woni kim pobom te sa ndaari hade avant kim pobom avant mo créer avant de créer mi fatular hari kim pobom ko honto wonno ko ɗum innuma no woodi sa inni groupe no woodi no mari sa wana sa inni terrain a faami ka no mari gardien no mari oɗa kan no mari gardien arbitre tous no woodi arbitre central no woodi voilà kono gol ala ko ɗum noon minnuma noon arbitre tous e arbitre central no woodi a groupe no woodi arbitre tous e arbitre central kadi seeɗa faamude a faama réponse an non la fam ko ko no woodi ala kan no woodi awa non minen ko arbitre central on woni mafia sular voilà sa inni mafia sular ko ɗon wonde watta affaire ɗi ndarto on fof voilà sa inni mafia sular ko arbitre central on hay ka ayino la e groupe ji goo mais donc hande ko mafia sular yiwɗa ako kamɓe woni mafia sular arbitre central on voilà déji après actina la ligne on ko 78 107 82 38 hande ko enen mafia sular woni ɗo mi fa sular telangani no mi fa sular la andi siɓe solegi sa ndaari wona rewɓe no heewi e nder équipe on faami normalement ɗo haaju ko reɓe sappo koɗo reɓe tappo hen no ɗo no argol ɗo ga posez moi question là après mi répond non la arde fi reɓe ok mi arta kadi donc kim pobom avant mafia sular kim pobom ko honto wonno ko FIK wonno FIK un Saint-Clair fans club un Saint-Clair ok fans club un Saint-Clair avant ɗo wadde FIK ko hombo ati kereyugol fans club un Saint-Clair on ɗon yo Allah en lan yaafomo yaafodamo e yaafaɓe donc haray o feƴƴinino quoi voilà donc haray jama on kadi fof yo ɓurtomo toranagol muyne mumini kanko wonno président fans club un Saint-Clair après après mouvement on change a waɗ ɗon FIK woni ko an e Billy Mandia e hombo wayno grand jong acci tout
après menen men ƴetti mi waɗi FIK FIK fans club si tawi instinct clair no arde mi waɗay fans club instinct clair ko publicité si tawi ko soirée mi waɗa FIK voilà ok Diallo MC est ce que Diallo MC mene way nan ko freestyle seeɗa Diallo MC après mi ngata ab ƴetta ko premier auditeur taw allo assalamu aleykum allo oui. Waaw no wayi ça va bien. hiɗa e jang Antum? ina nga toon hiɗa noddame on to Colobane kombo ko lil men ko lil from guilol ni petit a wali hino ɗon sulari lil from guilol non Allo oui. wimi a caaku Ça va bien. ko guilol ngol nanguma yoɓu télé on dési voilà on ɓuyta télé on seeɗa wawon télé on e téléphone on waccodiri seeɗa télé on toon e téléphone on no waccodiri haare on ɓuyta télé mon on si wawa min nannugol men ko téléphone haare ko noon yata on noddema ko 78 107 82 38 lan hulli noon watta ɓe ukkanan ɗo guilol quoi nder ɗo par ce que min gandi guilaka Non. ok Diallo MC mbiɗa waɗa ko firisa Diallo MC seeɗa No, non ko yombi bro. may Yo. Holy lami fenantama tajento ko be wiata mi yidama gofima mi mayanta mi da yugol goni mano sinta ko antu mi marimo mi multa ko mami jeje asita mi bonama Mose mako jama no metibde kon kodo mi fala Moanya ni lama olong ko ganyuang ada tami endoma way Yo, Diallo MC Frona mo kala gang Mafia Solar ok Mafia Solar Diallo MC o nani kankadi vraiment mo wadda affaire de musique on mo wadde ɗum ɗon ara jetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum Aleykum salam. waaw no wayi ça va iɗon e jang Ça va alhamdulillah. enen getton hiɗo noddame on to accident de circulation abo Miɗen nodda depuis Keur Massar. depuis Keur Massara kombo ko guilol ngol nangimo Ko charmante problème. Salaman problem awa nan ɗo awa ɗo ko probléme ji ko nan guilol ngol nangimo awa ino ɗon kimpo bom bruit ka hore ma kan voilà awa noon sanani mafia solar inɗo arbitre central o pa Amin joni de. joni hiwra mo ɗon taw allo bando do zedo Allo oui. mo nande ma ko onnugoy no ɓutti Ça va alhamdulillah. way oɗo guilol ngol accitima abo no Salaman ɗum problem salamata probléme Oui. ko on no guinata wami facola par ce que ɓe haali probléme ji ɗin duuɗi en tant que o voyageur on o yino yimɓe ɓen wonno sabotugol affaire on ko on non a yiyata ɗo min ko min nata mi fa solar ko gonko ɓe nata kon ko dow e yeeso rek. Minen ɗo ɓen nayyi amul are day ɗaw rek. avancé mais joni noon est ce que wona onon wañano onon juɓɓe no wañi ɗon ha juɓɓe no ɗuuɗi mi fa solar est ce que woɓɓe ala haala ngol noon golle probléme yon c'est le mi fa solar walla yo yawa e groupe aji ko walla ko on No Dj Lamzo ko min natama ka yiwɗa wo probléme ji ɗo woodi. Te minen groupe amen on de 1. Meɗen mari taw gonko pobo ɓindi ko meɗen mari arbitre central. Te kanko so fonno sooɗi. ɓe waɗi men gunge tun tutira bien ɓe juɓɓen ko wonɗa hannde kon juɓɓen ɗumannake minen si min présenté ma juuɓe amen ɓen tun a dogayta waynayi ɓeɗo fof ko ga bokki wallahi mais ok paquet joni sa daari mi fatulade par exemple est ce que mi fatulade hiɗa sokoli yo yaaru heeso ɓe mi fatulade ko wona o fewno falla walla ko on nun an vejuɗa fi mi fatulade non mi fa solar yara yeeso ɓay hiɓe de 1 tawi ɓe mari soutenance hangon de 2 kadi ɓe mari soutenance woɓɓe goo kadi wa ok min accitama ɓay no waɗi kadi natoɓe kadi après waɗe kadi ko natoɓe kadi noddi inchallah moƴƴa inchallah jaaɓi ok joni mi innima merci non a ware partage o lien on Facebook o nani problème yi depuis KM ko guilol ngol accitimo ni voilà ono yarda kimpo bom mi ara sa daari wona ɓeeɗo ni fof no jokki wona yimɓeɓe no jotti no iwtiri ɓaawo etele kim bobon si ɓuri sikkogol jama o yiɗalma mbuuɗi jama o yiɗalma ngari ko honno watta ko honno woni e kim bobom kimpo bom na hayre fus frère appel de dingrang adi abi ko moni kadi allo
Butele on sera, butele ma on sera. Oita ko mo, oita na lang ko mo. Ko gas. Allo. Wa depo. Wa depo. Allo gada no way. Wow. Gilongo la chitima. Wala kita lanta we mi fastularo medendo ko. Wawan bro. Ina nota me ngonto. Depuis Medina. Gaza Medina. Gaza. Yes sir, wala bok. Anta garam do aga mero gam parce que am benni wo hida dudi problème quoi. Achaku. No, mi chakal tao. Chukutrakil kinga. Mi fastularo. Gaza. Yo, da weltana, jige da weltana ankadi. Okay, kon ina talam fi mi fasular. Wai. Kon ina ta fi mi fasular. Narali. Budi tele ma seda kon ina ta fi mi fasular. Andu mini fi mi fasular, si ma pe ko do dan dika ko babaji. Onon kadi wallo, meden joni on do respect. Okay, merci beaucoup. Yes, I wallo la famille. Meden daru de ongoy. Okay. Meden ngari mede renu magoy. Yo, Jallo MC, Lom 0 foot. Yo, guys. Gilongo la chitima wala ngo la chital mataw. Ngola chital lantaw. Toujours ko gilo to. Yes, I dogay rek. Wondo ta ko ka. Wanda tako. Okay, merci Gaza. Okay. Okay, voilà. Comme no John kono John wadi do ni afami hande comme no inno ngondo wadi albit central no wadi dundo teta ndaari joni kimpo bon ko honno wadi kimpo bon buy yiral ma budi yiral ma dundo ko sabu kimpo bon si noddi jamaare kono wadi dundo. Mais c'est juste que parce que min hay fusmi ala jango si minni ma mi ala itirdi ko di a holta ko a holta ko ka mi holta ko mais pourtant jango si weti mi ala itirdi ko je awna camera on to awana nane yiro peng nane wo jang di weti wala itirdi ko je mais hande andi adna on wadi yeme quoi c'est juste que ko Allah wadi non tan quoi Drop joni do ande. Allo. No tem. Oui. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Lil Nawa hido nge jang. Jantum. Hido note me onto. Bappa wuri nodduma. Bappa wuri depuis Kermassar. Depuis Kermassar. ya buron KM. Okay, makita ma don e kimpo bon yuro damo. Kono way goy bappa wuri. Kono way goy. Allo. Allo oui. Bappa wuri. Non. Ouais bappa. Wa anga elemanjo kini mi fa sular walla ka onunju mabbe. Okay, joni affaire o nambudi be yirma jango ci woti haray hay comme itu koje comme exemple no waji da non hay itu koje ala mais kon wadde non. Mais c'est juste ko Allah sa anda ko nun nena goddo bambiri dum. Donc wata ko yon tigi quoi. Okay. Joni men ngara wana mi fatula men andi mi fatula comme événement ji. Wana groupe aji hadi avant 2014 parce que mi tandari avant min ko junior wiji mi wonno. Hadi star family en union family en joni ta joni groupe on joni ino libbe tun ino libbe de tun e ledi joni on ari onon on kere sur le gamgo parce que ça ndari wana o inde ne kere no do kala wobbe nane be men ma ya dako sulete etele ndari wana te pourtant hari sa ndari men no men créer inde amen nen non e no be depuis au début no be ben créer inde nen non wona gotu parce que be da ko wobbe ben ko duma ko fans club wanno la fans club voilà fans club wano etc dal fans club didin fo hari no wodi fans club instinct l'air fans club sul benz etc tu vois men no me ari men créer mi fa yada ko ligne. Allo. Oui. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nawa hido nge jang. Yanta alhamdulillah. Ina nge ton hido no dame ngonto. No down depuis Grand Yoff Kombo. Ko Mohamed Bari. Oui. Wa okay ko
ko mi fatulare wonɗo yomi accide kimpomo walla Jalo MC mene yuro mi fatulare ore dole noon wallahi ya grand a yura depuis Grand Yoff konno way toon ça va alhamdulillah guilo ngol accitima wala ngol accitima samedi o nga guilo ngol samedi passé ngol accitano walla ngol accitanoma ko Jalo MC Yo, wagwan bro, no way. Allo. DG voilà on ɓuƴa téléji mon ndin téléji so noddi soni tun appel on soni tun ɓuƴ on télé on ɓawa mo so ɓuƴ télé on ɓawa mo wawi famde ko par ce que télé mon on e téléphone on no accindiri seeɗa na télé men on gade ko télé mon on e téléphone on ɓe noddude ɓe waɗa silencieux quoi waɗa silencieux télé on télé on on ɓuƴa télé on ha para après huɓɓina sa huɓɓini télé on a nanay ko wolɗa kon foof on fami joni ga ko antenne on accindiri seeɗa quoi wona wasulare comme ça virus on nangi ɓe virus on kono min kadi ɓe sulini lan ɗo quoi Lamzo virus on nangu no waɗe ñande parce que min la hande mi fatulare mi fatulare acca gol acca mi lamzo virus nangi gawon ko tawo ko ya garoji ko ko waya ko garoji ko ko virus on nangunoma han kadi par ce que mi andi an kadi guilongol nangila fejine e allo awa ko boni kadi wa no way ça va hiɗe jang yandu ina nange to ina nota men on to komo termese ombo laman on to digel to Lamzo woni ayno la garan hollira nan ayno la no way ça va ida jang awon digel Lamzo kam yon digel Lamzo ayno la gran la jandi ha nami garama ko kawma wuri kawa wuri oui no way do nge jang yandu kono yiɗon émission on kaw émission sinana weli bappa wakkile Allah walle ɓurni wallahi eyyi hayla hiroɓe binde maɗon fof billahi merci a hiro guine en fof termise fof hamdallah fof koosi fof wina hiro ɗon addu bullere eyyi lan hiroɓen ton fof dal nawa ma o jeeɗaɗo kam hayno hira ok ka wuri mi sikki ɓe wala ni on tournaron ouverture ballon on e dimanche on ga fi termaison eyyi ko minen organise minen jeeyi hamdallah équipe hamdallah ko minen jeeyi wa ok andi ɓe haali ɗon e samedi sa mene waɗi la waɗi ɓe invité ɗo inchallah 14h30 on inchallah mi waɗa émission ɗo minen ge maɓɓe fi ballon on ko num onon kadi ko onon naɓi équipe walla ko onno ñaari allo kamene ɓe équipe hamdallah DG voilà mo yeyde taw ko ɗum ɗo woni probléme on wa ok kawri haare ko gotum haare merci beaucoup affaire ji ɗin ko enen fof hawti ɗi woni ɓeeɗo wona ɓeeɗo tela gañi noon wona ɓooyi wona prési ɓooyi minen fof minen gandi prési ɓooyi wala benn probléme kono noon affaire ji ɗin ko noon yarda ko ma wallidire haray hannde ko enen en mi fatulare woni ɗo way Jalo MC sa daari wona o événement o saktiɗo ɗo waɗugol le 4 mi fatulare si ta daari yimɓe ɓe wonu ha 0 heure si yimɓe ɓe ari walla 1 heure 2 heures kono waɗa ɗum min mi haalante hunde wotere événement ma fe a sular quand même ma fe a sular minen simin ari voyageur a woni ha 1 heure a yaali goɗɗo ha boto mbale toon oto mbale toon si feƴƴi anon oto mbale toon si feƴƴi aray lan ni oto mbale toon si oto mbale toon jaba waya oto mbale toon mi explique ne oto mbale toon ko 1 heure 00 feƴƴata jaba waya ko aray lan ni aray guilongol gayni nangude fof bere allo wa no ça va welde ɓe fala ko gollan ko mballeti billah wallahi kono mi jaɓata ɗum noon no way komi fatulare ka komi fatulare kombo wala Micmac depuis Medina wa depuis kese geng Micmac day daw rek amul arrêté ha anda ko Micmac anani Micmac bobo mi yetebe ko boni Micmac ya ko Micmac kande nodduma ɗo aw ko ni aw ko guilongol kanko kadi naɓorimo nawa hiɗe jang easy tungono hiɗe jang no émission mo laba merci me weltiki kadi ka mi wallo man wallo me weltiki on to wa dépôt woni wa nini men ko wa ko dal wa dépôt yo wolumi nana ka wallo taw min bigo wa dépôt fo wa dépôt wa dépôt depuis Medina kay kese wa ok wa dépôt
wa depo yo wolu fo yo wolu min nana kese Merci beaucoup. yo la famille Merci beaucoup Mick Mam avec comment DG wonda tago déjà fama merci beaucoup de gare dum famu don yo parce que yani ko sular na bagade walla ko sular akuna ngala jodi sular bana dum rawde ko sular tig wala ngara ko sular aruda yo kambe dali dum mabben ko sular ge mabben ko fere no andi slogan ngamen ngo ayron ok joni fi o dambale ton feji sahari en 1 heure daro hayno dawo to mbale ton so dari ke to e dali ando aray karama ko windali mais kala ka feƴƴi bro yimɓe ɓe asika ko sanka foññe bro asika woɓɓe suppito to woni taw mais no joni ndaru woɓɓe yawno minen oto woɓɓe arno menen ramassage ko amen ɓenni ɓe bonna soirée amen o soirée feƴƴuɗo ɗo woɓe waɗi coup d'état ɓenni woɓe waɗi coup d'état ɓe ƴawmi coup d'état dogata ko police grand jama on accita ko police ɗon ɗo ɗo yo hoota joggani ko soirée mami hewto yata o guilol ngol no nanguimo taw min caati yetton goɗɗo allo non may allo Hello. walla garam mi faccuraɓe solini lando kono hande lagande jogirande mi sikka mi heɓayɗo kono mi heɓa jogirande no wayiɗa jam Assalamu alaikum. aleykum salam maaleykum salam grand wonno way Hey, ando DJ Lamzo. ya DJ Lamzo no heewi ɗo tew mo wayɗo wandi yang ina nangue to ina noddami on to Nala ton. janto alhamdulillahi Nela nodda Kolobani Diallo Mamadou Salim. ok karam ke no wayi ɗo nge jang Hey, do ngi jamme de rento andret. merci beaucoup babe no wayi Don non laba. Yuri ke ma be joru do do men kadi. merci kadi beaucoup mi yurtike on Mi yuri ke zen be joru do men kadi. merci beaucoup no wayi kaw bala mi acci tan yuro ɗon Mi yuri ke Jon Sudan kanko tigi Hajjabi Tabalde. Yuri ke ɓiɗɗo amen Diallo Mohamed. Diallo Mohamed Mi yuri ke Hajja Mariama Sire Bobo angon. Hajja Mariama Sire Bobo Mi yuri ke wa fans club Hajja Binta Balde o fof. fans club Hajja Binta Balde Koloban Marde ni président amen on Alaji Ablaye Diari. Alaji Ablaye Diari Do hiro Diallo Santo e posto Thiaro vice président on. Diallo Alassana Porto Thiaro vice président on wala moƴƴa Do hiro Bari Suge sécurité on. Ceerno Bari Suuge DJ Ceerno Bari Suuge sécurité on Do hiro président de la femme on kanko tigi Hajja Aissatou Bato e Koloban. Do hiro vice président makko on kanko Hajja Ramalabe. wallahi Ramalabe Do hiro ɓe ka organisatrice wano Hajja Binta Robos. Hajja Binta Robos Do hiro Hajja Mariama Tanu Grand Dakar. Hajja Mariama Tanu Grand Dakar Do hiro Diallo Mohamed Tong e Fas ɓe ka conseil. Diallo Mohamed Tong e Fas Do hiro Hajja Kadja Togo Diallo. Hajja Kadja Togo Diallo Do hiro Cerno Dalen Diallo. Cerno Dalen Douane Diallo Voilà, Bawelia. e Bawelia mais noon kaw bala Naam. est ce que noon joni noon kam yon ko toon jiwon nga walla soni kam Mamadou ɗon hannde arede no fof mi firtay Ɗon laataaki nani. on ko dara jiwon mi gañana kono na artike mum. wala probléme hande so mi yetti ɗum yo ɓe bafangal tigi o mi hiwrike wa fasde club o fof hay gooto mi acca. ok ka balo jarama mi weltike kala mo numéro mo woni ko fasde club o Hajja Binta Balde no hiwra heno weltana heno weltora. ok merci beaucoup ka bala way ɓe ala toon ɓe kadi noon no weltanagoy minen fof meɗen toon meɗen weltana wonɓe toon ɓe ala toon fof no weltana eno weltora. ok merci beaucoup jarama baɓe mi hiwrinoma andigol ma meɗe wattani hakkille ko gollata ko golle maɗe no laaɓi no laaɓa. merci beaucoup partage rek poto dole ɗen ɓurto heɓerogol bisimilla. ok jarama mi hiwrike ɓe wonduɗa ɗon ɓen fota wona seeɗa. awa ok haray ko kaw bala kamɓe Hajja Binta Balde Kolobani ko kamɓe ko menen bokki appartement goto haray min noon jarama mi weltike affaire ji ɗin ko noon paquet piiji ɗin koma wallidire émission on no waɗi mawɓe no waɗi paykoye no waɗi janduɓe hande noon ɗum hande noon vrai malgré hande ko mi faccio ar invita par ce que ko affaire hande no ara janduɓe janggo no ara kadi fanduɓe fof ko nafiɗi kono ƴettoɗo ɗon taw jedde goɗo ko ligne allo allo no wayi ça va DJ Lamzo wallahi haali gonga no wayi ɗe jang i c'est MM Diallo
MS General Boy. Budi telema sera famu diren telema MS General Boy. tele on duitata Boytu telema kon ko non ko kanko hande ko kanko borni lang MS General Boy kanko yetta ensemble ji koloban do woni haray abu tay telon seeda telon nodda abe direct affaire ngara mais wawa andugol hida noddude ko alligne en direct haray way wona ko en kon so auto mbale ton feƴƴi tun haray yimɓe yabo jonnon wona on ramasse ɗon police on ɗon yimɓe buyi mais a ramasse on ko arata an garugol ma ramasse on tayno dari ka non min mi aru min ko mi ari min daari après ha mi woni ramasse on hade wadde je ha mi ari min ni kimpobo yaw ndara ko honno kono min ɗon mi yeehi to kono mi jaabima mi aɓe yiɗala ga ida yaade ndara kono mi anda addirta goɗɗo ko ligne allo wa no way ça va Mokoba. no way Ça va. ina nge jang Wa alle tina mission ndiyan lawɗanɗa yaratake Ifa asdaron foto tigo fito Mokoba. ya mon grand Ya zar laba tu. konno goy Ya me ndo Mokoba. ndeñande vrison acciteno walla waccitali taw gilol ngol accitima No, ngala citala ya. grand gilol waɗama accitede ni ɗum Ajuda wonde juda. a joni gilol ngol taw nono wa ok merci Ya beaucoup me talmi non ka DJ Lamzo DJ Lamzo o waro ɗo komin misata mi fasula rom o kankadi mo fala jillugol quoi ok haray ko MS Diallo Fuladu iɗo gandi ko kanko woni waɗugol kanko ɓorni hande DJ Lamzo haray noon kala falal ɓornugol o sa noddi men mi wawa argol min feƴƴinanama par ce que piiji ɗin ko jillodir mo yeyno ensemble façon ensemble ɗin fof mo yeyata son falamo noddugol mo o waɗe 78 waɗum 246 waɗum 95 noddomo numéro makko on himo ɗo e Colobane ɓe mari noon kadi wona Kolda ha ɗon e Tamba ɓe mari platiji ɗin hino partout kala on ko noddiraɓe ɗo o sa noddi ɓe 78 246 waɗon 43 95 ko ɗo woni numéro makko téléphone noon so noddimo haɗa ensemble ɗini ko façon ji ɓaymi daraki simi darke tun o ganday petin ko no wawi ñongo no wawi kadi ko watta kon haray ko noon haray sen iwi ɗon wona Moussa kanka samne ɗum photo wona seeɗa kankadi mo joɗiɗo men DJ Lamzo vraiment minen kadi ko honno men ardata ko plateau ma walla ko émission ma min émission o wona min tun émission ko fi foof woni ka sénégalais jo woni ka guinéen jo woni ka bambarajo woni ka séri radio mi acci ala goto kala falaɗo aɗugol ɗo si a noddi men are men so woni a faala men immo men ya men tawama mi wawi immogo mi ya men tawama so woni kadi kam faala argol kadi a yewdide amen men ara men aren kadi men daara ko watta ko so woni hino rewi lawol men daara ha moƴƴete min innama aru par ce que kadi wonta tum fiiɗa faala to invité télé a watta hay fuse mum wona komi denjo wona himo wona yeeyowo wona ñowowo innami invité de woday ko waɗɗa ko jama on andi vraiment ɗum ɗo e ɗum ɗo jama no jokkirima ɗum ɗo ko saabu ɗum ɗo watta ha min invité ma ko télé wawa arugol mais a watta galle to inna fiye men aru a watta kan ko yaggal a watta fof innami invité ɗum wata wongo par ce que buy kadi nodde heran téléphone inna Lamzo invité men tawanda watma ko ɓaalante lankon min hawata mi reta nannugol ɗum ɗon mais neɗɗo so andi a waɗay hunde sa waɗay ɗum ɗo dijejo na hen ɗum numéro makko on e noddugol mo tun e tampingol mo si andi a waɗay affaire de musique noddoɓe na Lamzo ko ɗum ɗo mi watta ƴettom noon taw ko ligne allo wa no way ça va hiɗon e jang Yettude Allah. inen getto ino nodda men on to Medina ko ombo Paykul Labe. Paykul Labe. Paykul Labe. Ya man. Wa ko mona fa ala hidugal lon ko mi fa sular walla ko min DJ Lamzo. Wa ino la ndo grand. Anno no welde. Jadon ko no yida émission o. Tuna no golli no laba. OK, merci beaucoup. Akadi do ambo. Voilà, ino golli no laba. OK. Mi arta wana kimpo bon nane ngodo ko fimbale tawon go me dum don ta wana kimpo bon est ce que e men habori kimpo bon gol dum do go harana inugo ko kimpo bon ko suware to wat ya kimpo bon
wona kimpo bom quoi woton habore kimpo bom mi fa sular habore mi fa sular ndara caméra on to he habore mi fa sular donc kimpo bon no wadi rêve wadugol concert wana zar concert bunna boy jidi wana zar bunna boy wana davido wala ainsi de suite quoi en fait. Allô arawona soirée tun quoi il faut me wada kadi concert allo ake ndalare dina consommation ko dimirabe babaru music baba jinna men oui hey comment ni le 15 juin ça c'est ndama bro ko ndama ni ko balunga ko babaru jinne c'est kumalu DJ ayo no way DJ de jang jandum na welde seeda nani ida no dame ngonto mino loddaw gra yof do ko liyo mar mandugo do ta jaako grand yof mbana tak Fatima wonda on dino ko ba ya ko tak Fatima do okay me ngati tama euro da jama on après woda ko wolda me ngati tama gilongo la ci tima euro do jama on foare ko ake dollar dina consommation ko e ko dollar jinna long de zero pot kese lañuy top gilongo la ci tima wala ngo la ci talima longo la ci dimila doy seda ka kon le 15 kadi ngon nangete ko le 15 juin inshallah oto mbale to rewa e fedda mbale to rega po mbale to on so feƴƴi ara lanni ka ara ko poye morona yeede so feƴƴi do ara ko ɗum do kase ara lanni kanko mo andi ko babaru ni kadi ko DJ jo mo nanda hore ma himo gomi ko watta kon ko en fait wallahi parce que himo gomi ko watta ko et puis mo jokki en dan vrai neɗɗo mo hiwo o hiwroto parce que andi c'est très important kadi tawa neɗɗo hay sa andamo hiwroɗamo quoi assalamu aleykum non ko jangi kisi e noon quoi si ala wonde jama parce que jama o yatte hande tay DJ Lamzo sabo non min sanda DJ Lamzo ko ko jama o ka ko ɗum min ma nane a lanni kala menon joni avant ɗum ɗon fi o fi ko yiɗon fi concert on hara nayni ko français ji walla ɗum ɗo mi fa cular hande mi fa joni ɗita ndari wona mi fa cular Arsenal on hebbini Arsenal mi fa cular hebbini voyageur mi sikki ko deux fois gila mi fa cular créa ko Arsenal e voyageur tum oy on to kadi menen premier amen soirée ko Adeyan mi fa cular Adeyan mi fa cular deuxième soirée mi fa cular men ngari men ƴetti contrat amen gayni goɗɗo rey lew bonni contrat amen on on contrat wonno waɗugol non on ɗon kadi hari ko Adeyan men wattanomo o rewi lew o bonni contrat on minen min yeyi min ƴetto e Soweto min waɗi ɗon kadi Soweto min teggi Soweto deux fois o waɗi Soweto deux fois o waɗi voyageur deux fois et Arsenal non voyageur mi waɗi trois fois voyageur Soweto deux fois Arsenal une fois Jopol Adeyan mais ñande gore voyageur mi fatura teggi voyageur pompa manda ko pompi manda ko non wadno dun da caméra on to c'est juste des ennemis man c'est juste des ennemis quoi tu vois non ennemi on ko wana honno pompi tanda non pas de concurrence entre nous wana enen fo ko guinéembe pas de concurrence frère non hande giste firme wadi tout be wadi pompa gaz mais habolang mi expliquer pi un gotum ko innuda mi fa solar on cadrement donc hebi mais c'est juste que ko honno ko benn tolof bu ndaw quoi en fait ko manam benn déviage la a faami ka awa ɗon noon inde mi fa solar nden ko ɗon huɓɓi ko ɗon ko ɗon parce que tan ɗaɗo ne buyi yalti faɗɗama parce que men c'est la première fois min teggude voyageur c'est la première fois min teggude premier soirée on bonna inde nden ko ɗo yeeyi fes ko ɗon jaaɓi andi ko fiyonnu ɗin jardi ɗon déjà wota goɗɗo waɗu ɗum quoi par ce que si ta faala hokkude goɗɗo inde hay sa rewi e ɗin cadre manji ɗon hay mo andano mo anda e mo kala yewnoɗo ɗon nden ñande ko inde ɗum ɗon hotiri mais daranan soirée goto 9 septembre an harɗa dari ko lawol le 9 septembre mi innuma ƴetten oɗo tawan set allo no way de jang le 9 septembre mais on organise voyageur 2011
alle 11 non 9 septembre ko 9 septembre men organisé an ko le ono ko 9 septembre on menen men ko 3 fois men teggi ko 11 février men teggi 17 septembre ono waddo le 9 septembre menen premier soirée bonna don ko 11 février deuxième soirée amen on voyageur ko 9 septembre troisième o woni 11 mai a fami ka mais 9 septembre on an harida darino ko yaasi parce que ko on do wonno revanche on mais on meeɗa wadde voyageur depuis fuɗɗi wadde soirée han joni hanko jooɗa ɗo mais non est ce que événement ji mi fatulaɗo ɗi fof mi sikki ko goto ɓuuri mi andi hoorema vraiment oɗon min hoorama mi sikkode ko jinna walla mi sikkode ko jinna wonto walla ko non ko mo ñande pomba gajo wannode non 9 septembre 9 septembre ɓuuri hewde 9 septembre ɓuuri hewde fes hay bokka sa bokkat andi ko andiɗa oɗa ko 1h30 no waɗi événement ji haɗa ɓuuri yeygol billet jentolam expliquanama abdou sa daari événement ji haɗa yeeye billet moƴƴa no waɗi événement ji ko a yeyta billet mais ko reɓɓe ɓurta argul événement ji ɗi moƴƴa joni jentolam expliquanama sa yi 9 septembre on a yi oɗa no fokkitirno ɓuuri 9 septembre a faami ka 1h30 tawi boîte on heewi tef 1h30 tawi woni guichet fermé sa faala hande kadi a natta e goto a faami ka ko on heure ɗon pompa gaz on faire ɗuma uɓɓina nder ton mais sa daari 1h30 a okkitano lang 1h30 à 3h00 dara mi additano ɓuuri ɓen ɗon kadi ɓe wonɓe ko nder boîte o wona triplé a faami ka on tuma noon ɓay soir on bonnama mi waɗi revanche 9 septembre a ko ɗon no woni manifestation sularon voilà ɗon ɗon awa ɗon ko sularon fof metti noon na mafia sular tun seeɗa famude donc sularon fof metti alamo la ilaha illallah sa min salan sikkude ko marmite woni e sajude quoi kono ndiyanɗa woni e sajude noon yimɓe ɓen ko no woni e jipporde toɓɓe ɗen a sikka ɓe suppitoto woni a yi vidéo ji ok non mi yi vidéo ji ɗin parce que lan andi hande wona gotum andi noon komi haalanta jama on c'est juste que groupe joni change joni parce que ndaari joni groupe aji ɗin joni comme avant ay réunion ji ya base ji hollita yimɓe ɓe joni ɗum haccino joni ko réseau kala sa gañke ko réseau social gañke ko terrain ngane lanni parce que ko terrain on e réseau social mais kono woni terrain on mais terrain on ko réseau social on goɗɗum non pas du tout mais non kadi mi haala sa ni terrain ko seppugol ko der terrain a faami ka no wodi défense no wodi défense ka no wodi défense n'est-ce pas no wodi attaquant no wodi milieu kono an kadi wajjata ko 10 000 contact n'est-ce pas woodi woɓɓe ɓe mbaɗi full vie whatsapp full vie ɓe wata adude jama adude jama on soirée waɗi on full vie maɓɓe ɗon kamɓe ɓe watamo utilise ugol hono wonta probléme ɓe wata utilise ugol o full vie maɓɓe ɗon an ɗo wawi waɗugol lo stati bala 24 heures ɗo mari 1000 et quelques vies min kam heɓe 2000 3000 on 1000 de quelques vies ɗon anko 3000 wonda e dogidude anko 3000 wonda e dogidude écoute a wawi heɓugol 1000 vies quelque tawa on 1000 vies et quelque ɗon a wata heɓugol 10 personnes joni habolam mi expliquanama jallem si ari diallo habolan jallem si habolan mi explicante pium gotum lamzo min mi fa solar fo ara allo bro amul arrêté allo naway ça va solar kese solar la ñuy topp kese combo ici c'est pas là-bas là-bas c'est pas ici l'homme de toutes les DJ hayan jodi do capitaine Zimbabwe afami ka capitaine Zimbabwe DJ mi jonte man way DJ hiday jang andi sayni mollo wala ko DJ Thier kanko jogi tron non quoi wandar camera o yema bakke man ni wara mi non mo andilan déjà mo andilan DJ Thier waaw naway ça va hiday jang yettude Allah onon le hiɗa nodda men on to miɗen noddude on ɗo Dakar Plateau ok DJ Thier oui min landoma wonde waddere parce que sa daari hande DJ Thier e mi fatulare boyno inde DJ Thier ko mi fatulare woni walla DJ Thier ko saabu mi fatulare to yaltitata walla ko honno DJ Thier ko DJ Thier yimɓe ɓen fof DJ Thier na DJ Thier mi fatulare ɗum kono bon e waynude DJ Thier mi fa solar en même temps kadi DJ Thier c'est pour tout le monde quoi men ala limite quoi wala limite pas de limite zéro limite voilà mais DJ Thier oui hande Kimpo Boom
buyno ena hay DJ Thier Kimpo bon sa yiɓe a sikkay ko nena goto balla ko non ko on woni hakkunde ma e Kimpo bon min e Kimpo bon komin nena goto baba goto mi haalnoma goto jama yanduɗu noon kadi sa ɓuccimo ko yam usata sa ŋatimo ko yam usata kadi Kimpo bon ko Kimpo bon ngam min tum ay goto min kanko tun jeeyi ok DJ Thier oui joni ko onno habborɗa mi fatulare ko onno mijanɗa mi fatulare bon komin mijani mi fatulare ko plein de succès et réussite e kala ko anndanɗa hoorema bon moƴƴi e aduna yo Allah mi fatulare okka kala julɗo kala pullo kala africain jo inchallah an kadi golle ma no laaɓa franchement DJ ok merci beaucoup amom mention spéciale à toi wallahi merci beaucoup guilongol accitima walla mi faalan fewno ɗo minuma ni mi ƴettu paɗɗe mi tegi ka hoore ni ilan seppude grand ɓaaro tayano ɓaaro tayano oto mbali toon feƴƴi non oto mali toon oto mali toon minuma oto mbali toon no feƴƴa ara hay kanko mo dari ko yaade DJ Thier no missi ha ɓorti komi fatula tumi ɗum o ɓorti komi innuma ɓe ni ladda keɗari andi minuma ñande go wanno vidéo mini ko koɗɗe ngone mixirde ka wanno vidéo mini ko koɗɗe ngo mixirta o mixi ha ɓorti o mixi ha ɓorti a faami ka mais no waɗi toon no mixiri ɗum no mi wata ɗum wolude a faami ka par ce que no mixiri ɗon noon hay min sa déjà hino ngalɗin lan quoi hay min hino ngalɗin lan anga ande hay goɗɗo no mixira koyɗe i joni noon o mixiri ko anndanɗa hoorema hay min hay ko face à face walla ko téléphone mi wata holde ɗum ɗon donc ɗum ɗon ko kanko ɗum jeeyi quoi karamoje ma ko moƴƴi quoi ok DJ Thier ñu bayala léegi ñu bayala ba ci kanam wa Aïcha bég naa nag bëggoon yo kontaan nañ nañ si yow wallahi beneen yoon dinaa ñëw bu soobee yàlla inchallah day daw rek amul are ko kanko duwano argol mais no wonno ko nangi ko ɗum no wanno haali ko kanko kadi duwano argol en fait voilà ok mais noon kadi Kimpo mi arde o affaire de concurrence ko honde jamon accata ɗum affaire de concurrence welni game on ɗo non na ko wona welni game on de attends pakistan daari enen fof ken pullo hande di jallam jetti le 14 septembre ɗo min anniversaire am Kimpo Diallo MC nana ɗum ɗon ƴetta voyageur Kimpo bo nana ɗum ɗon ƴetta kammeme ajumi répondre abo min DJ Lamzo la ƴetta anniversaire am le 14 septembre fof no andi way DJ Lamzo no ƴetti Diallo MC ƴettatade avant mi ƴettali inna koma to Lamzo ƴetto so woni mi ƴetta joni abolan an sa ñaami mi ñamma ñamata non mi ñanga ñama mais ndar to joni noon an sa ñaami mi ñamma ñamay ka kanko so ñaami mi ñamma ko ñamay ka mais pas les concurrents dans les games frère hande ay an ko marɗa kon e argument o an ko marɗa kon e argument o goto wata jattude ɗum noon sa faala holla sa faala hande sa ndaari ko goto fayda ananal pulal sa organise heewale ando argument ala nder toon a faami ka a wata ronka ni sude Allah waɗa argument mum a ronka ɗumannade ronka heɓude taw concurrence ɗon parce que kono waɗi hande woɓɓe jalante ara ɓe yiɗama non ɗum ɗon lanɗo golu abola ɓe ari ɓe ƴetti on date te même mi yettoto parce que ɗa renti no vision ji go no feeñude non pas de vision frère parce que andi kon watta ɗum ɗon ande min ko minuma y a pas de concurrence wodi innuɗolan soirée mo kala ko golli o ko jiifa mo wattata ka non andi ko kanko haali ka déjà anga souligni kanko quoi déjà an ko souligni ka anga ni men mo kala ko golɗa o déjà ni men ko golɗa o ko ɗum ɗon wonda e wadde ko jiifa ma n'est ce pas ko ɗon yiɗata koje ko ɗon soƴƴata ko ɗon hirtoɗa mais anga jaabike ɗum goɗɗo mais kanko jaabike ɗum goɗɗo mais an haalu a jaabike ɗum goɗɗo walla a jaabake ɗum goɗɗo accidague lamzo parce que menen ko joni abola a jaman ko baraji ɓurdi non ko duwa jaman ko baraji ɓurdi hande on concours ɗon si waɗi comme ça hande mo ari ƴetti date ma haranaka fijuɗo aru won nen quoi quand même mo ari ƴetti date ma ari mo andi o ƴetti on date andi on naaguiɗo ma par ce que kanko so waɗimo jekku o warete an kadi sa waɗimo jekku ɗo emo wardema waruma bro ala probléme
naati tama wota min non data ko gadjirde mom e ko diray min ko le 14 septembre on hewti yo karamo ko le ma 14 septembre ok yo karamo ko asigno i contrat on ka asigno i contrat wala asigno almo no te janta jalem to ko men no te janta ok naati tama waynto da ak wonde be jitti wanga aray toujours me weltani ke fam me acala e goto institution mafia sular from Girol pour toujours ay la weltani fop me acala e goto pour lang euro kotang Ousmane Grand Yoff ko butu kan fet la euro be nguma ko adamawa la weltano fop la euro kadi famille ngon lammango le gade buli tu vois terme ci wa kunar fop la euro be me acala e goto toujours la ina be kadi are ko pay ko mabbe quand même lon sokoli soutenage mo ya quoi toujours ay la weltani fop. Okay. Merci beaucoup Jalemji. Way Kimpo ko angani merdema macitama wodi be jutuda hade wodi mi ko mi ko mi landa ki on away wolgo so no wodi ko wala kon fo après acitama wa wendo go. Ok donc haray min no wodi ko betata seda tum parce que mo kala kadi hakkille mum quoi mais an e hore ma taw mi landoma an ko fi honnu mafia sular hino mari inde hino mari himbe jama mo andanda hoore ma fo ko non soholi n'est-ce pas an e hoore ma hida soholi mo moƴƴa ka awa prometteur be kan no der ton ben kadi no doa soholde mafia sular seeda famude mais joni min ko mari ko mi lando est ce que hid andi o émission ko sabu mi wajiro émission anda ka no ko bettu hande abudum hande an Kimpo hande mi fatulade ƴetti ɗo hay min dama hara ko saga boyado wala goɗɗum gore si mi fatula no ƴetti artide no arde billahi la wamani gam ko ɓuri ko fof ko mi fatula yaade parce que abou parce que ko waɗi an ko ɗo wonɗa ko ɗo kadi anduɗa hiɗa andi tere gon ɗo a faami te hande koko nottuɗa ɗon koko nottuɗa la waynugol andirɗen no hewde mais la waynugol te mi fatula nodditi mi nodditi haɗa ko enen pokkiɗata langande haara e landude kono wadi landude ya une seule messi dans les games ila ngande mi fatura no way non ila ngande kadi wada kono a chaque fois hare mo kala hin no wadi contrôle lamzo wadi antum men kala yettido anani y a pas de messi dans les games jonnon e promoteur ben no di messi no di cristiano wallu côté promotion di wallu côté doji di fo après mi non inshallah jam kala promoteur won dar gol do be wawa en podu gol ngol no andi min ko promoteur be ben déjà taw hay mo woni yanande taw andi ko fiyonu kambe ko fiyonu be mari mbudi men ala meden mari yimbe be wata men lampu be wata men dampude parce que andi ko fiyonu sa jetti do joni balore hara andi ko ngo inete Guinée ko mento sa jetti balore hara andi no wodi hara ko duma honno fello quoi fello sa acciti nde jippoto mais sa dampinde ko ɗon nde ɓurata yaade kamɓe ko fiyonu ɓe wata men dampude ese walla haraɓe woni walla haraɓe andame ɓe andayo mais non ko sabuji ɗum ko andi no andi min kono mi sohli min ko concert mi sohli aɗa kadi ko grand théâtre awa jama on no dowa wallitade mafia sular quoi mi heeɓi mo annanda hoore ma joni min nomi gollitata la mbuɗi dey ɗum ɗon kadi walla poɗin kinna gollanni ni min ko million ji golleten million ji gollen ɗo concert goto heɓen 50 birk e seeɗa famude min ko ɗin concert ji ɗo mi sohli na innugol concert ko gandanɗa hoore ma ko fi puccu non mo ƴetti concert intinimo mi fatulade minatama dey minatama min nayo ƴettu concert o ngo winditinamo mi fa sular dey jantolan notolan e kan min nayo winditu concert o mi fa sular koye men ar men golla tango yoni a faami ga ko yo ar men golla na mi fa sular winditeteɗo Kimpo bon anto nga waɗagol ko événement fiyoni watagol événement anto mais utile ɓawmo hande no wodi mi wona min di jalam do andi ko mi wadi ko anniversaire jande joni ko fiyonu be wata jettude concert ko na mi to e jonna mi fa sular hada kambe be feñata aw mi kam sanji yawa en gollay a faami ka kambe ko fiyonu be wata jettude concert be jonna mi fa sular a faami ka be tega confiance on fo mi fa sular andi ko dum hollata be ko gilol ay sabu ko wonde goldugol ɗon woni boyno nawni mais ma jodi waytoɗa joni donc depuis voilà en fait lan hero mafia sular fop A ba Z no wodi ɓe annanda hoorema ɓe falno feƴƴude ko ligne donc hara woɓɓe goo no wowlude ɓen ɗon fof feƴƴali tu vois lan hero mafia sular moƴƴa parce que c'est ma famille quoi c'est ma fierté
lan bigopi ɓe fo la waɗi kadi mi fa solar fo kimpo bon ko labbe walla ko pita moi ko pita timmi madina depuis timmi madina a faami ka donc haray kadi lan hiro wa timmi madina fo wala ko pay ko mabɓe et puis ko pay ko kadi to soku ko gandanda hoorema siko wallitama ko yahay quoi way ala fulen merci beaucoup haray wa hande kenen mi fa solar wonno do min non kadi inchallah samedi on émission on si Allah jabi kadi comment dire mardi prochain de mat invité man dawarma ko Lamin Préji e DJ Lamzo Mali Wora hare ko kenen mabbe wonta do e mardi arose Allah jabi voilà en fait DJ Lamzo la fa la hirade kadi wa Mali fop la hiri be quoi j'ai beaucoup d'amis de Mali sérieux wallahi lazim la hiri Mali fop voilà Mali kayta no de timen men notto min ka ko mi dino Mali fakela ngandi ko min ka himbe am fo ko Mali wodi agani de Mali goto gayna ok hare ko dum no yaata hare inshallah mardi aro ko enen mabbe do ko émission ad 250 DJ Lamzo hare minna e dum do ko fuladu ko kanko wattilan dum do inshallah hare kala fala kadi yo bornuma yo bornugo ta noddi men are men yettana ma feji di men are banda ma publicité hawre ko non hare minna non le 14 e walta no inne den ko on to wadda le 14 septembre Allah jabi daton kalama DJ Lamzo Allah jabi hare ko gotum merci beaucoup en samedi o yeah that's right